stress vo into stress chungchang kan soyang ani tin kan nuna min effect min ngong reng tu mai chungchang hi kan soidon ani tren kha chuan in mitam tak chuan ui tun lai chu ka stress lut tuk zan po kamu theilo karil ru a ha te hi kan ti thin ta a ma sengin stress chu engber hinge ni ta ang thil kan hriat nge ngai kan lu tak tak ma thil kan hriat nge ngai ka ti chu stress hi kan feeling satlia ani lo ti hi kan hriat anga ya ti hian soita ila kan taksa in heng har sat na emo chona emo thil challenging lampang ang emo mo khatiang ang alo thena natural taka alo don sona ai alo chan le dan ti mayang alo react dan reaction alo pek dan kha anita ni I thuakina thil thalo emo ti mayang nor na sadeu pressure kan ti ang chi te alo hriata alo feel khan I taksa khanin signal thonin in ral ring turin asiatira beile turte tlan che turte in ashil thina ni kan thuak khan kan taksa mo chuanin thil ho ve lampang te thil te tham deuh ate chuanin stress hi enge ni a that ve na lai te a om ve boka mo enge mo ma chon tur khan alert kan tia in ral rin tin tirna ral kheldar kan ti khamo kha alo siam ve thina ni chu chuanin khami khanin meeting poimo tak tak anga te phei kha chuanin emergency a chet lockdown turte khatiang ang atana in ready tur khanin mishing taksa kha apui ve theiani a thalam zong chuan problem kan ti tak hemi har satna alo ni in tran na hi chu khami stress thil ho te le thil tam the thil te tham te khabo mai lova kan taksa mishinga khanin alo cham rei chia china khanin problem alo tling ta thina ni kha stress kha nidanga tipo khanin hei kalbo mai lovin thil kha kan wangai to ta ni vo ina kan low stress ta enge mo awangin ma se khami kha kalbo mai lova kar te thate kan taksa khanin lo cham ta sela akha to khan ti khanin I chol lo khanin ron om chho ta zel ta se stress kha ke ma nia kha khanin kan taksa physical le mental health kha ron hong ta thina ril ru le taksa mo hrisel na konga khanin ron hong ta thina ni a chan chu kan taksa hi khatiang ang chen khatiang ang chen a rei stress dong song tura design kha ani lo ti kan sha tanga ya design kan ti chuanin khatiang tura ta na wat sai ani lo ti na ani chu chuanin stress chuanin enge a thlen thin stress chu engtin nge alo thlen thin ti hi saido nila engtin nge kha stress kha alo thlen thin kong sang in a tension thea tren khata chuanin tren khatan chuanin na thona a pressure na satawang te aniam hei dar kar tam over na han tho ang chi te tin report pek nga emo khate anga te deadline te alo oma tin kan na nget lo mo job insecurity te khatiang nei awang te khanin stress kha thei boka tin tren khatan chuan financial problem ani thei boka financial problem kan ti chuanin sumle pai har satna awang te bill pek ngai chung ko support ngai boxi har sabok si te khanin stress hi anasa thei em ani achan dang le chuanin relationship problem kan tia hei achan lian ber te zinga mi kan ti hial theang mo in laitin na in ngai zonga nupa te mo khatiang kha relationship problem chuanin alo ni ta in hnial fo te tin in then na awanga mal le kho har ngoi a om na te mo tin damlo enkol hau tak tak khatiang ang damlo tak tak enkol tur nei reng te tan te hian stress nei te po ol boka tin adang le chuanin hrisel lo na mo hrisel lo na hi a common khop mai na nei reng ang chi te tin in hliam awang te tin taksalama har sat na nei awang te ril ruha na te hi chol manglovin stress kha a om ve the ani chu khang awang te khan stress lian tak om the ani
tin chu mai baka engeni athalam zong ti mai la positive life changes kan ti ta a entirnan he in nei te chuanin omna mun hanson ramdanga omhan omson ang tele tin na thar zom te tin baka no te nei te thleng te in heng hi thil thalamani a amai ro chu hei hianin adjustment tam tak ngai trul ani awang khan stress hi athen ve thei bok ani chuanin achang chuan stress thlen tulian deuh te hi stress thlen tulian deuh te hi kan taksa a thleng po ke ma ni le kan taksa a thleng po ani mia lo ani hei ke chuanin puar poleng katia hei bubble te po ti hian bo ruwa ka han ti thlok ma ola han khoi ze ula ti khan pok pe panga aral mei ta a katia ang dewa hang kate khen thin ani entirnan enge thil thleng enge lo thleng don what if kan ti ang chi mo ta se ti ngai to vak vak ang chi hetiang ang te heng hi ngai to na trul lo kan siam chop liao ani a ka ha ke chuan in puar poleng stress katia thil trul lo ngai to awanga stress kha ani ta ni chuan in negative thinking kan ti bok ta ni a thalo zonga ngai to na sen vak vak ang chi entirnan a thalo zonga ngai to na sen ang chi kan ti a chuanin hlo cham na failure hlo cham hlo na awang te tin perfectionism kan tia du thu sam ni du na entirnan soisel bo mo soisel bo ni tum na awang te soisel bo ni du na awang te tin medang te ne na in khai khin fo chin te comparing kan ti ta a thil kan control thei le kan va siam that thei nim me lo khatiang ngai to vak na awanga mut thei lo pha overthinking kan ti te heng te hian in stress na sa tak min siam thei bok ani khatiang hawa kha hetiang negative thinking ang chi hi chu enge ni ke kha chuan in khami po kha por poleng khanin kala khung tel thota ke po kan ni thina ni na sat takin stress hi kan nei thina keima ti swale enge ni keima na kawa chou chwa awang ni mi alo midangina kachunga anti awanga stress khatiang ang overthinking ma se kawa thak dang lam thei to chuan si lo le engma ka thlen dang lam thei tir chuan to si lo ate loss te po anita a khang zong awang khanin mut thei lo te kha ka nei chin ni ma se chuta keima ka in ngai to harta ka chuanin tihanin ka ngai to a hei hi keima na kawa chou chwa le keima na ka create ka siama ni lova midang enge ni keima ni lo midangin anron siam chopani a engwangin nge mi thalote miril ruswal te mi chunga hetiang ti ching te awanga ke na mut theilo phanan kalo man vering otang ka energy hi an worth lo mo an phul lo ka energy kha ka titani khami awang khanin thil kawa control le kawa thak dang lam thei si lo khatiang anga kha chuanin overthinking hi ka sim to engi mo chang ngai to an ron chwa chang hi chu omma sengin chol lova mani ha khopa mut thei lo le choi tui lo khopa om kha ka sim to ani overthinking hi chu omzia omlo om tunang lai social media chaksi heng te po hianin stress hi min siam thei ani engtin nge chu chuan social media chuanin stress min siam ve ringot kan ti chuan mi in social media khan an ma ni nun tak ni mi lo viewer nga du wang te khatianga wang ringot khanin enge ni du to ka an edit sa mo du tok tak zeta an edit sa kha an ron post ta kha kan lo mo ve si khami te nen khanin kan nun kha kan lo te khin kan lo in khai khin ve vel ta chu chuanin ke mani lung oi lo na te mani in du khop lo na te mi aya noi nung big ni in shiat na te kha athen thin ta ni khatiang te kha stress khang khanin stress min thlen thina heng tiang te po hi kan hetiang te ho hi chu kan pum phel tu na chi thum karon soitak ang chi hawa kha por poleng ka ti hawa kha chu kan pum pel thei ani chuanin ani le stress kan nei lai hiang kan taksa engtin nge na atho enge hong ane ti hi soita ila kan stress lai hianin kan taksa hianin
akati kan stress vakla hianin kan thuak hianin mo hormone saron ti chuak thin ta ni chu ti chuak su whole drop ti mai ela aron ti chuak tho kha chu pressure heti laya kan thun na satlu tu ka wang khanin I enge ni aron in siam ani chumo hormones chi khat chu hormones cortisol le adrenaline antitani chung hormones te chuanin enge kan taksa nan tho en chinang heart rate ati sanga blood pressure ati sanga bp sang kan ti mo tin thorang asiama hei thok pa ngai nilawa ranglutuk ang chi te khatiang te kha asiama tin kan ti shol kan muscle te hi ati tense ati khau tawaka ti hian a relax lawani chumo chuanin blood sugar kha enge ni quick energy atan khanin aron release bok chin ta ni chu aron ti sang bok chin kan blood sugar kha quick energy atan kan taksa ina stress kan neya automatic na tho da ni ta ni ma se he thil hi mo rei tak a tur chen ni lo kar alo tlina thate alo tlin hian keimania acham renga khami chung khanin kiam lowa acham ren chuan harsat na lian tham kha thlen ta thin ani lian tham hanti ila harsat na khami shinga khanin thlen ta thina luna ilo nei pha anga luna benvon kan ti te hi neya olania stress awang hian chuanin ngong le dar velte tiang lai bor velte hi anakham utanga achan hriat si lo khan mo chuan hnungzang na te ane theya tin muthat lo na te athlena digestion kan tia hemi pai troi na lama harsat na te athlena chuanin kan ri na te atlahniama or alo pung ta thina ni thisen sang te asiama immune system ati chaklova min ti chaw ngoya rilru kap de urun ti meyang hei thabar thapang anxiety kan tia heng ang ti hianin min omtir thina ni chuanin ngai tua na film man te ahti harsa a chuanin beidon na te asiama chronic inflammation na benvon te kha nei kha va olta ni heng te awang hianin khang te khathil tam tak stress ina kan taksa a ngong te an nita a heng te awang hianin stress hi kan ngai tha tur ani lo ani amaro chu kha stress kha engtin nge kan enkolang ti kha enkol dana chuanin kong tam tak omanga damdoi te po om theya tin chu mai ba ka chuanin ke chuanin aman ropoi mo le powerful bear mo tool man ropoi mo le powerful bear kati chu exercise ani ani le exercise chuanin kha stress titlahniam tur khanin min pui tak takem ti kha inzo na kha alo ni the ni ka chana chon absolutely mo te reng mai man enge ni exercise chuanin stress manage nan khanin min puita ni managing stress kan ti hianin azawain kha stress kha alabota ti na kha anilova stress hi kan nu na betel tlat kan pumpel theilo kan avoid the mya lawani achan chu mishing kan nun na khanin atil tlatani mase chu ti rual chuanin mishing taksa ale rilru hi kan taksa le rilru hi athazong adong song turin kan train thei thung ani kha stress kan pumpel theilo waka athazong adong song thei turin kan train thei ni engtiang ni exercise chuanin stress ti hniam dan tura min pui theyang mo stress ati hniam thei dan hello soi ho le ta ila exercise kan ti hianin kan tak exercise kan ti lai hian kan va exer lak lai khan mo kan taksa hianin chemical chikhat natural chemical mo siam chop ni lawa kha aron pe chuak ta ni chu endorphins kan ti hi chu ka soi nem khop mai ka client ti po ni se social media po ni se ka soi na sa ani mitam tak phe chuanin hemi endorphins hi natural feel good hormones antia khamia kha aron ti chuak thin ta ni chuanin hei hi chu kasoyang khan chemical hemi damdoi mishing ina kan siam chopani lova
call mga nilawa natural dik tak ke ma ni taksa nge ya tanga ron chuak khania kha khanin mishing kha I ha cholna minti ha dama min lo ti nuam thin ta ni kasoi over ma intm kalas soi fia tok lo hianin ka she thina hei hi chu adik ka ti lu tu kamo chuanin ni china kan soi tak kha stress kan nei khanin kan hormones kan thwakina aron pe chuak kan ti akha cortisol hi stress tlen tulian berani tani chon exercise chuanin kha cortisol kan thwakina aron pek chua kha alo regulate theitani chuanin kami cortisol alo regulate ta kami cortisol kha stress tlen tulian berani kan ti to kha kan thwakina aron pek chua kha chu wang chuanin khatia stress hormone sang taka omtir ai kha chuan cortisol level sang taka omtir reng ai kha chuanin engeni physical activities exercise te vatila kha khanin khami balance tur khanin a puidon cheni tin exercise hianin blood circulation mo thisen in pam kwal vel asiam tha a oxygen le nutrients te kha iti shola le ithluaka khanin avasem rual thatani blood circulation athatna na kha chuanin ti shola te hianin nutrients te oxygen te khangkha alu tlangvek hi angai avathlen vek hi angai ta kan thluaka te po rual taka insem tur khanin apuyani chumai baka mood te ati tha a chuanin energy thatho na te asiama ngai to na fim mang thei tur te le mut tui tur te in min siam tha thei ani mitam takin exercise an ti zo an notice fo chu fim taka thil ngai to thei na hi ani a achan po exercise kan vati khan thua karil ro ha ut na akha kha break alo pe ani chu chuan re lo te kha alo ti ha chol ve a khami chung khanin alo kam ve thin ti na ani chuanin strength training hianin ti rol siam tura apui mai ba ka discipline at min zirtira mo strength training hianin ti rol siam tura min pui mai ba ka discipline min zirtira confidence min nei tira kanin ngai ai de ya kan chakani kanin ngai ai de in kan chakani ti mi ria chwa tir thin ani tin cardio exercise po heart health tana tha malung shisel na ani a kan nervous system kha khanin kam ha chol thamuang tur khanin I apui ani exercise hi landan chawni lo hemi hi ka sei fo thina kan hmu dan hi landan chaw tura kan ngai thina ma se khami landan mai pia lama khanin thil dang ta ya kha omani exercise a hian landan mai hi chu landan mai ani khami pia khanin thil tak tak kha omani mitam tak chuanin rina pai du wangte ti rol siam du wangte in exercise te an tingor thina kha aswal na emo apoina emo adiklo na omlowa athalut to kani mase chu ti rol chuanin kha I exercise khanin thale em boka chu ilung I heart kha aveng himani mo iru ati chaka I balance siam tha a nat na then khat te le inhliam recover nante min pui thina ni chu nat na chronic mo nat na benvon manage nan khanina tha a enkol nanina tha a nat na benvon enkol nan mutati tuya chuanin mental health rilrulam hrisel na atan atha em ani a effective exercise yanin a effective theyang bera stress kan taksa in alo don son thei na turin nasa takin min puyani hei wang takhian exercise kan mole kan clear dan hi kan thla ka hun to ani body care tan chaw ni lovin exercise vo ina tanga kan clear dana ka du achu health care ani turani body care chaw ni lovin health care ani turani exercise kan clear dana kamo chuan ka message nu number hemi chungcha ka thu cha nu nunga tan chuan mishing nuna hianin challenge te a rengdona pressure nor na te tin lung oilo na te harsat na te kan be sei lo lam de atanga lo thleng thin te kha a rengdon ma sengin khati rual khan kan ril rule taksa hi kan control theiti kan ria ta tha exercise hi investment kan ti ho zonga chuanin investment traber ka ti thin ani
taksanal nan chaw ni lo ma se thuak hrisel nan ngai tu na film le ha dam nun enge ni longer life te kan tia dam reina te dam reina pia lam mai ba ka khanin nun hrisel kha a om don ani chuan hei hi shreng ro stress khan itaksa an na thlen tur khangak kher lovin in enkol thala chetam la chakna lo build la lo inti chak deuh la i hrisel na vong hi mangche exercise rei tak dam nan chaw ni lova better living kan ti a kan nun lai kan dam lai dam nun dan tha nun dan hrisel kan nei theina ani awangin apoimo em ani ilo ngai thla ka wangin kaloma he video hianin athazonga alo encourage che a physical activity regular taka titura alo fui ve nge che ka be se ya lo ngai thave tura idu ti hena po share le like le comment te khalo in thla sung lawang che ni man nuam ne vek ole